Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Bugün sizlerge bir yaşar Çum Karakaşkatay görsötөбүз tuğanlar. Hazır şu tay boyunca malumat berебиз tuğanlar. Birinçili müçelerin görsötөлü. Bunun müçe başları, aldartları жақсы söktü tay eken. Uzunlukları dağı bakvat жылқы tuğanlar. Hazır şu tay boyunca dağı aytıp ketebиз. Arık tuğanlar sorularından birinci sıra söktür çıkıp butların görsötөлü, butları da taza, şişleri yok. Mına tay tuyakları жазылы элек, дагы эле тум туюп туру. Арканкы туяктары эң кулун туяктай болуп турат. Кулактарын көргүлө. Кулактары дагы чоң, баштары да келишкен, моюндары дагы бакубат моюн. Таза кыргыз жылкы тугандар. Бул тайдын атасы жакшап тугандар. Атасы азыркы учурда 1 миллионго сатылбай жаткан аттын баласы 1 миллион сомго. Тайдын оттарын, жоонуктарын көргүлө. Жок. Таза кыргыз жылкы. Кабактары эм, баштары эм коркоюп туру жанар. Кулактарын чоңдугун карагыла. Üstü жактары да толла. Тугандар тай ушул болду. Bazı 75.000. Bazı 75.000 тугандар, bazı айтылды. Тарайги Аксай Кербен шаарында. Тугандар. Номерлерин калтырабыз. Номерлерге байланышка чыгып берсеңер болот тугандар. Тай ушул болду.